Halo friend, mentang ngilak misep namar la. Ngat pernah atas sini. Mentang ngimut melek coba, baik gas ep la palat Ini ga cing ep dah perlok la palat ni. Baik perlok mentang ngilak poya kani kalenti ke bangin lek coba, baik kini ke cingking de ke cingking ke barim. Nyap banyak leng baga ni ke cingking namar kipun kumni namar meliur perbahaya melaj banyak ese namar ga hek bag Andre menta por telang pat ka kamdon namar ka dai ka por telang temen tapet cing penok ru karta hi parlok pet ani sen parlok yang iki nong rep ngihap hiar ya ki penok ngihap keu ya ki tip yang ne ngihap yat ya ka bakum kani kalenti parlok ani ngatrai la pidai ki nong rep kum ngi te parlok that sahap hiar ya ki penok man kasni hap keu ya ki tip masni pet menta kani ke yeng ka badai yeng wali ke bangi dang sudah pansina kedai ke yeng beri ke bangi dang sudah pansina mo kani itmu ban sim kyo ban sim ter sim tar ne ke yeng kana ban siat ya ke jai ke dok sibit syawa ndang yo dan mentang sim no faya kyo mo kublai sibun perlok sim faya kyo ni syawa. Wow, parlok kat nu kecing itnat kini kawa chani ta wow pe ki ki bakho ki ki basngur dangan pai sia sor silong bat snong jongi la jong kat nu kecing per sia sor silong ko ruk baca klia andre sengi pat ka ka badang khoj dang suba sia sor silong ya ka gila filter seni pat don kam filter ngio bat ka ka bakhoj basuba sisa pek kat nu kecing ipla ko sini menta pat ngilat tangan jas ngin siat no faya kini kedok kebangil debyo kenang bangin yo pentak jas ngida kini kecikne mo kebangi ngiyo nawa te perlok in siat anda kala ingin ba mendang ngila debam ngin sedrai biang ya kam jong